सुटलाई पूजा गर्नुहोस् फेरि ओम ऋग्वेदाय नमः ओम यजुर्वेदाय नमः ओम सामवेदाय नमः ओम अथर्ववेदाय नमः वेदपुरुषाय नमः मध्यकलशदाय वरुणाय नमः यागच्छेत्यावत्सुदां परमितावशुश्रुवशुपद्वन्नो वर्धो भव आवरं पुरुषान्दानं सर्वाणि सकलसां वरुणाय नमः यागच्छेत्यावत्सुदां परमितावशुपद्वन्नो वर्धो भव मध्यकलशसः इन्द्रः अम्नः इंद्र सूर्य देवी शिव वरुणाय बोलिए इंद्र भगवान को बोलिए श्री सूर्य भगवान को अब सबै भगवानहरूलाई धुपबत्ती छ अब अगाडिबाट चलाइदिने उताबाट जानुहोस् र यहाँ गणेशजी एकछिन व्यस्त हुनुहुन्छ त्यहाँले रातो चलाइसकेपछि तेस्रो नम्बरको छ लङ्कपुरको छ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ